Faatulafono Radio Samoa, si mail faafonga, talavou le nei fo'i asolua. E te tono le luas fulfaitu la leo lo talia ile saini o le faatonunga o le a faamalosia i pulenga o nofoaga faanofoesea faapea na tagata faigaluega. Le tatau ona faamaumauga o taimi ma so e faiai siaki o le Koviti. O le nei poloʻiga fou i lalo auaunaga faalesoifua malōlōina. Ua faia le mauai e suʻesuʻega na faia i le tagata faigaluega o le Grand Millennium le ana faamaonia i le Koviti le vaiaso taluai. E le ito e whaia lava sona siaki talo maile o ngā tutonu o mati. E se maile siaki le ana whaia le aso lua, le aso ono a perila. O tangata ngā lului no whanga faanofoesea, e te tau na whaia siaki ta ilua vaiaso. Ato ai ma ilato o lo ngā lului tua oi, o lo whaia i vaiaso ta itasi. Peitai, i le fesilingi ai o le aso muli na whaia i le siaki o lea tangata whai ngā luenga, e le iei ni faamaumauga. Sauno ele minstal Koviti Chris Hopkins, tusa mal se fulu lua afe, tangata ngā lulua i tua o yo loo whaamawina i le lesitala. Ma o loo tuli mata ia e lea lesitala aso na whaiai siaki a toa maaso e tatau na toe siaki ai. A o talia le alo i o lea whaatonunga fou, ua mai a faailoa le tamaita i palemia Jacinda Ardern, o loo iei le polo inga Faatulafono o loo a iai le tatau i pūlenga o whalewhai ngā luenga, o feso o tai manofuanga faanofoesea o na whaia siaki o na tangata ngā lulue, ma o pūlenga e leu sita ia o le a faasala. Ua tui nātu i leo le pātia Maori, o na ole le faailoa le silia ma le tolu se lau lua se fulu afe tala o foai tupe. So se foai tupe po donations e silia ma le tolu se fulu afe tala, e tatau na faailoa le komesina o whai ngā pālota, i tutono le se fulu aso talu na tau a au, e le vaenga whaupawhai. Peitai, e tolu le leifo wa i silia ma le taitolu se fulu afe tala na tau a au le pātia Maori i le vao mati ma o ki topo le tausanga taluai. Ai ele i faailoa i le komesina se i au o mai ai se taimi ele i mamau atu. E se mele pātia Maori, o le afoina tuai na faailoa i le National Setasi o fua ina o latu tau au ina i silia ma le tolu se fulu afe tala. I tala le News Hub, e le o manino se faamaoninga mai le so upo le National Pau o lea, ua faailoa o loo whiutanga i pia ma le komesina o whainga pālota. O le amatanga o le kuata a sau, o le a o onga mai ai le fale vasega maualulunga o le a onga maualuga Hutt Valley ona o le leanga o potuaoga. O le masina taluaina tapuni ai le valu potuaoga o le kolisi maualuga, ma faauauina ia o onga mo le vasega se fululua ma le se fulutolu i totonu o le hall faapea le faletusi le aoga. I se tusi ma le pule aoga Denise Johnson tuinatu i matua ana nafi o loo faamanino ai le asuinga, ma o se faaiʻuga ua faia ona o le puipui o fanau ma le ono manavaina o le ealeaga i totonu o potuaoga ua faaleagaina faalo mafua mai le liki o le suatimu. I ripoti a le staff o loo faaalia ai le popole o matua o fanau aoga ae maise o tausaga iʻu. O le foafoaga ua iai nei o le a o ngatu vasega sinia i le fale i totonu o le lua ma le afaso, ae agaʻi totonu mo isi aso o totoe o le vaiaso, e lē o aafia i lenei suiga isi vasega o le kolisi. Ua tatala le nofoaga fou e toe fotuai ai o laga o tupulaga talavou i Aukilani I Saute. O lenei nofoaga le a mafuli ia o aʻoga faamaori mo talavou i le vao le sefulu ma le sefuluono tausaga ua molia le tulafono. Saunoaga le minstalago mo fanau Poto Williams na ia taʻua o se nofoaga o le a fesoasoani tele i le toe fotuai o le mafaufau, a ua o le mea moni lava o le toʻatele o tupulaga e magalo mai itua ai e lē umi ae toe molia foʻi. O le uluaʻi nofoaga lea ua tatala e tusampolo o misi a le mālō, ma e o atu i le selau moega mo tupulaga o le a faamautū i lea nofoaga i Aukilani I Saute i Weymouth. Tala mulimuli o le taeao, o le vaiaso nei e Amata faasolo ai tuuiga o le Koviti mo tagata Tonga. O le motu autū i Tonga tapu lea o le a Amata mea i le aso tofi nei, ma o lo ave foʻi le faamuamua i tagata galulue i tuaoi. I ripoti o le ana moa e whaia whaalau i loa i lungo le tio ma televise whaasalalau i totonu o Tonga e whaamalamalama i le ao ngā o le tui. Ma o le aso tolu tasi o mati, le ana moa i taunu wai le lua sa fulu whaafe tui o le tu ainga AstraZeneca. O lo iei fuafuanga o le aso tofi ma le aso wharaile o le vaiaso nei, o le a Amata whaiei tui o leo, tangata ngā lulue I wafu mamalai lele, whaapea isi au nanga o lo ngā whamatangata taunu atu I Tonga, tu salea ma le lua afe lua se lau tangata.
E ui I ripoti o le tui le nei le AstraZeneca I ono mawai poto I toto I le mai a whai o le tui. O lo mawhanawhana le vaenga le soifua malolo I nei Tonga, tu sama ripoti a leitu a New Zealand I ana so isu enga, wha apia wha maoninga mai le wha la poto patonga a le soifua malolo ina I le lalolangi. Tala na o le tai au manuia tele le nei aso.